Prije nego što budete išli van, nemojte zaboraviti ponijeti sa sobom. Razdjelnici 1 i 2, znači u tim katalozima su na kraju kataloga je dan dozvoljena disipacija koliko svaki organ može za određenu nadtemperaturu primiti vatna disipacija u sebi. Vrlo interesantni podaci i bit će vam potrebni za ove norme o kojima smo pričali. Tu su katalozi rasvjete, tu su sublime, utični releji i vremenski releji, tu su Amparo linija, nova rastana sklopka, nove Amparo LED ciljane svjetiljke. Znači, biti će tu nešto o ovoj normi, znači šire od ovo što sam ja pričao, ali na njemačkom jeziku također nalazi u separatu tu planetnu izlasku. Specijalna generacija Tools Connectiona, znači jedan spoj ili da mu kažu mašinu ili direktno na sadrenicu, na hrvatskom jeziku, vidi se tamo na pločama. O ovom aktivnom energetskom čvoru, znači zaista zadnje top tehnologije, također je materijal moguće tamo dobiti. U pripremi je UPS katalog, znači mi smo ga stigli prevesti, prevodimo ga, KNX katalog, znači od sada i kod šaka gdje se može sva KNX oprema. Interesantno kako za projektante, koji su naši neubrani to stalno rade, kako za vas proizvođače.